whakalawhalahi atu hane hado tolo da wala tala tutupu ke lata ia moe poulihe pōnei. Whakamua kua mana ki ai ke kamata e tau huki ke wāki he tokalanga he tu tangata he motu, he pongi a pongi, ato hoko to ai ke he aho whaiumu, to mātuta ki ai he whahi tapukahau, ke whakakatoa e to tangata he motu ne kua maua ai e huki whakamua, ko e hivong fuluma whitu pasene i a tau tolu hong fuluma ono tau tau ki lunga. Kai whai tangata ngai ani he motu ne nākai la huki ia, whalu kua liu manamanatu mo talia ke huki he tau ngāhui mua. Hanei da walatala ia. Koe whahi tapu male ni huki ai lau tolu toko tolu fuluma ua whakamua. Moe whahi tapu nei, kua mana ki ai ke kamata huki lau tolu one seo hivong fuluma walu. Moe matuta ki atu fuki whahi tapu kahau, moe wala ne toi ke maua e katoa koe hivong fuluma whitu pasene, po ke tahe a whetahe seo ono fuluma whai do tangata he motu, ko maua e huki whakamua ke tau whahi tapu e kua male. Kua puhala atu tau manatu whakaue he ki pule he whahi malolo seno koe lilifu ko sauni tonga tole, ke he pungi nei ke he aho spot he tau whanau i ki paliasi, moe hana tau manatu ke he tau huki he tau whanau. Muna ki whoki ke whaika onoranga ke la teia mo lo toru. E tau whanau, ne hongfuru maua ke hongfuru marima i tau tau. Ka eke kua usi tau whakauranga ne he tau toru. Ke tu kua tu hako tau whakauile mohaki. Ke tau toru mamotu ke he ha tau toru a tau seanga ke tau huki. Pui. Ou e turturou ke ham toru. A tau manamanatuanga hako kua maeki ham toru ke moi. Ke huki a tau toru. Ke tau whahi tapu ka mole mo mnaki whoki i ki pule ke whakatoa ke tau aho kuku ka mata he aho a pungi. Ke la te ia mo e tau toru a tau huki pui ma a kua motu. A mnaki whoki ke whaika onoranga ke la te ia mo lo toru. E tau whanau ne hongfuru maua ke hongfuru marima i tau tau. Ka eke kua usi tau whakauranga ne he tau toru. Pehe whoki ni e ki pule, mawanga ia e tau ole atu ki a lau tolu kua nā kai la maua e huki whakamua ke o atu ke whahi malolo seno ke tuku hifo hawa hingoa. Nā kai la pā ia e tau whakaholoanga nei, koe mana mahuinga ke pui e tau tangata he motu. Taha tangata ne talahau mai ki a BCA News koe nā kai la maua e ia e hana huki, koe e ke pule motu koe lilifu ko Terry Coe. Talahau mai e lilifu ko Coe, ono ngai ia ke hana mui malolo seno, mo whiwhilia ia maloloa ia sinaka i manatu ia ke maua e huki pui nei. Kai kua liua ia manamanatu, mo talia ai ke huki ia he tau ngāho ka huki e do whanau, hongo fuluma ua ke hong fuluma lima tau mui. Koe whahi tau kamale ne whakailoa mai he mtakau MedSafe Hanusilani e whakātaanga ko maike ai he tau whanau hong fuluma ua ke hong fuluma lima tau ke maua e huki Pfizer-BioNTech nei. Pehe e lilifu ko Coe, to huki ia he ngaho ka whakātai ke huki e tau whanau he motu. Ilo ai koe tahi seo whangu fulumataha e whanau he tau atu tau nei, toko ono fuluma lima e tau whanau whiwhine, mo e whitungu fuluma ono e tau whanau tāne. Koe hokotaki he komisi ke whakahui e tohi whakawe he motu ne tuku atu ai ke whanu ke pule e kua mole, haha ia ki ai hiva e pulanga halotolu, pe he e whalu atau e ke pule kua lata ke whuaki atu whoki taha mga aho, ke whakatūtala ki ai e tō tangata ke he tau pulanga nei. Kai tala hau mai e takitaki ko misi koe lilifu ko Olaf Jacobson, kua mole tuai e tau mga aho ke whakatūtala he tau tangata, koe mga aho he tau e ke pulea nei ke he whakatūtala ke he tau pulanga hiva nei. Hana e tau pulanga he komisi ne tuku atu ai ke he whanu ke pule kua mole, hiva la e katoa he tau manatu mai he komisi, mai he wala ke wā ke he tohi whakawe, numela ua. Koe whono he tau iki pule nā kai whai whakausianga e tau whiwhilianga he komisi ke malikisi e tau numela he tau iki pule. Ko pulanga ni tuku atu ai ke whono ke pule ke whiwhili. Koe numela whā hangau ia ke he palimia he motu, mo pulanga ke hiki he ngoa mai he palimia ke Prime Minister. Nā kai talia he komisi ke tau sipihia, manako ni he komisi ke mauni e hingoa koe palimia. Koe numela walu hangau ia ke tau hukui ki pule, nā kai mahino mitaki e tau matapatu manatu he komisi, kai mahino halau tūlo pulanga ke nā kai hiki e tuanga he mga honei, toka he toko whā e tau iki pule, ke he whono iki pule. Numela hongo fulumataha hangau ia ke tau tuwhanga he tau kotofa ke tau iki pule, manako ni e komisi ke tūmau mo e nā kai whai hikianga. Ko numela hongo fulumano he tui whakawe, ke tuku hifo e tau numela i ke pule he whono ke pule, pulanga komisi ke nā kai whai hiki e tau numela he whono ke pule. Ko he numela hongo fuluma hiva, hangau ia ke he tau i ke pule kua nā kai talia ke enke mo tau tangatanga hofka tu whono,
po ke fia manako ke whalu ngā hua whakatu whono. Manako e komisi ke whiwhili he whono ke pule e tau pulanga nei, ka nāka e mahino ko hei ngoa e tau pulanga. Ko e numela ua fulmaua hanga o ia ke whakaholoanga ngā hua he whono ke pule, manako ni e komisi ke tūmau, me nāka e whaihikianga ki ai. Ko e numela ua fulmatolu hanga o ia ke he tau mga hau he tohi whakawe, kua talia ki ai he komisi ke uta kehe mai tau kupu Niuean language, mo e hiki ke whakaonga i tau kupu wanga hau Niue. Ko e numela ua fulmavalu hanga o ia ke tau malolo ko tofa, ke tau se whakatu whono tohi, nāka e manako e komisi ke whaihikianga ke he tuanga he mga ahunai. Ko e pulanga ke hivaki, lau ia e numela tolung fulmatolu he tohi whakawe, hanga o ia ke tau seanga whiwhili, mo e tau seanga kua lau ia e tau walakilekele i Niue, pulanga atu komisi ke nāka i whaihikianga ke he tuanga he mga ahunai. Pehe e ke pule e he maanga ko la kapa ko lilifu ko John Opus kia ke he whonoanga kua mole, kua lata ke liua ki atu ke whakatūtala he tau tangata he motu, ha koe tohi whakawe he tau tangata, nāka i ni koe tohi whakawe he tau e ke pule. Manako ngai ke moa taha whakamāma laule, mai loanga he hato tolo tau tangata. Mōni ni kua whakata e mga ahu ke lo tolo, ke tuku mai ha lo tolo tau manatu, ke to mena kua hiki ka tunga ni he loa tu tolo. Kua lata ke fua ke ange lahe tau mga, haka tohi whakawe, koe mena tau se toi ni, ke oka, ka liu ke whai hiki anga ki ai. Se haia fua ke tau matu whakatu whono ne whakawe ia ke tau hiki anga ia. Kai manato, ma ki tau kia komisi. Mōri ni kua o hake mai mo e tau whakisi anga nei. Kai manato ke iriwa ki tau eke pūre e tau mena nei, ke pūranga mo he halo tolo tau tangata. Ha e whaure tau mena, ne kua ono, e whono ke pūre ki ai, po ke komisi ki ai, mui toa ke tau tau hawanga, he whaure tau tangata. Se manato ma whakatunu whono, ke pehe po ose mehe nei a tunga whakamāma mai, ia i lirifu, ke whekau tu eke pūre. Nā kai, ko whekau he tau tangata, ke tohi whakawe he tau tangata, ai ke tohi whakawe he whono ke pūre. Whakamāma e he takitaki he komisi he whono ke pule ko lilifu ko Olaf Jacobson. Kua mole tuai e tau mga ahone ko fuaki ai ke whakatūtala he tau tangata, ha lau tōlo tau manako ke whakahuianga he tohi whakawe. Pe he lilifu ko Jacobson, ke he whakaholoanga News of the Week he awhleili kua mole, kua hoko tuai e tau whakaholoanga he mga ahonei ke he tau whakatūtalanga he whono ke pule. Pe hea ia, hongo fulmatolu e whahitapu kua whakaatai, ke lata mo i tau manatu whakakisi he tau tangata he motu, mo e tōlungu fulmaono ni e tohi whakakisi manatu ne maua he komisi. Pe he whoki e lilifu ko Olaf Jacobson, ha kua manaki whoki ke whakahoko e to tōanga ke tōlua ki he papatupe he whakatu whono, kua whakatūtala ia mo i lilifu whakatunu whono, ke whewhe ke whakatolo maki atu ai e whakatūtalanga he hokotaki nei he komisi, ke he taha whono whakamahaoni ke lata mo he hokotaki nei ke tau mga hui mua. Kua manaki ai e iki pule he tupe ko lilifu ko Crosley tātui, ke liua ki atu e pepa tupe he whakatu whono, ke he tōanga whakahiku mo e whakamolianga he whono ke pule a pungipongi. Mai he pepa tupe i loa ai, koe a manaki ai e whakatu whono ke whakamole, hongo fulu maono pui ni walu e miliona tā la, ke he tau tutongi he tau tangata ngā hua whakatu whono. Mai he hangofulu maono po ini walu e miliona tā la he katoa he tau tutongi te tangata ngā hua whakatu whono. Koe whahinga hua ne mua atu e lahi ke tau tupe whakamoli ke tau tutongi. Koe tau whahinga hua Central Agencies koe 5 po ini whitu e miliona tā la. Toko tahe siau mo e ua e tau tangata ngā hua ke he tau whahinga hua ia lafi atu whoki ki ai e alau tōle tau lilifu he whono ke pule. Ke ua aki, koe pataanga he tau whahinga hua mai tau tangata, koe 5.5 e miliona e tau tā la, mai tau tutongi he toko tahe siau whitung fuluma tolu e tau tangata ngā hua, walung fuluma walu i lau tolu ia ngā hua ke he whahe whakako tama. Ke tolu aki, koe pataanga he tau whahinga hua infrastructure, 2.5 miliona tā la ke tau tutongi he toko walungu fuluma ua e tau tangata ngā hua. Koe pataanga he tau whahinga hua he tau kaloa tufunga sea, a manaki ai ke whakamole taha po ini ua e miliona tā la ke tau tutongi, halau tolu koe walungu fuluma hiva e tau tangata puto ia i whoki alau tolu ni ngā hua, ke he whakaholoanga tumua ki whanua ki he uluulu. Koe tau whahinga hua maua tupe he whakatu whano, a manaki ai ke whakamole ono seau walungu fuluma ua e seau awhi, ko a manaki ke tutongi atu ai ki alau tolu toko ua fuluma ono, e tau tangata ngā hua ki tau whahinga hua lolo ala bulk fuel, whahinga hua whenonga vēwa moe matakau whakapūloa. Koe tau ngā hua uka osi he tau whanau whiwhinik he matakau Niue Girls Brigade,
na wha moa whakamailonga si wha tau se ai whoki e tau tuwhaanga he tau whakamailonga nei langataha he tau. Whakahoko i taha tau seanga ia he aho whaiumu he whahitau koe kua mole, whakaui atu ki he matakau Girls Brigade he motu ki he tau ata nei. Hanei a Sana Sione Holo mo i tau walatala ia. Toko fitu alau tūru e tau whanau whiwhine ne ko moua ai e tau whakamailonga nei. Whamuri nā ai he Pelesitene Kalesia Niue ko Reverend Nuka tau e vihi alau tūlu nei. Ko Te Ola Kampala mo Iwa Tanevesima he matakau ha Lufi. Sabel Mokalei mo Shatina Siakimotu mo he matakau ha Avasele. Sarai Monomono Funaki mo he matakau Tamakautonga. Joelyn Pomale mo he matakau ha Liku mo Harrieta Sionetama mo he matakau ha Tuapa. Toko tōlu alau tōlu tau whaata whiwhine ko mo wai whoki e tau whamolianga ko e tau Officer 4 he matakau Girls Brigade ha Niue. Ko Kathleen Soantuato mai he matakau Avasele, Ragal Tānaki Niu mai he matakau ha Kupu, mo Eni Judy Tohawaka mai he matakau ha Makifu. Mau hai whoki e tau whakamailonga ke lata mo lau tōlu e matakau ngahua he Girls Brigade ha Niue. Ko mai ke ai whoki ke whakakise mai whakatātā e tau se fōu ke lata mo e tau whanau lalahi he matakau Girls Brigade ha Niue. Tuku atu tau ui whakamonuina ke he tau katoa whaanga fōwia he tau whanau whiwhine he tau tūla motu. Koe taha he tau aho mahuinga ke he tau whakaholoanga ngahua he tau aonga koe aho whetoko sipote. Hanei a Sana Sione Holo mo i tau walatala hangauia ke he aho sipote he aonga he tau whanau i ki ne whakahoko e ki paliasi he māma he aho nei. Ngau niwe ke uta. Koe ngau niwe ni mātou whanau. Ne hawhangi hililifu i ki pule sa auni tonga tule e aho sipote whakamotu he tau whanau aonga i kiki wai hana te manatu whakamawhana ke tau whanau ke whakamalolo ke tau wheua whawhawasino. Mai whakatumau e tau mahani whakalilifu mai kia monuina e tau wheua sipote ke he māma he aho. Ne kamata e tau wheua he aho ke tau whōleni me tau kuri meke niwe. Ne ko tau seuse he tau whanau me tau whaiaonga he tau matakau halau tōlu. Ne kautua e matakau ha tufu, ua paeko, tōlu ha have, mo tu wha e matakau ha malau. Ne ko kamata i whoki e tau wheua pui tufi seo mita. Hanai whoki e whaulu he tau manatu he angai uruwha iaonga ko Nicola Puheke to kamata e tau whakahaloanga he aho. Ha hai au e lilifu, ke tua tiki mua hum tolu, he tuanga koe hukui uruanga. Ke whala atu, ha mautolu a tau whakalofa atu mo e tau whakaue. Whakaue whakamua ke matua he langi, ha koe hana lewe ki mai ka tau tolu, asi maeke ke liu whekise matai ke he aho nei. Koe matapatu he aho, witua ni ke whakaweanga he aonga he tau nei. Liu asi hake, ke mahomo atu e mitaki. Koe whakaweanga he aonga, koe whakamatapatu ki ai e tau whakakoanga osi, he tau uafe uataha nei. Sipihia ni ke hamatolo a aho sipote nei. Liu asi hake e tau anga whakamotu, mo e tau sipote whakamotu. Hanei whaulu he tau ata ko maua mai he PCN, ke lata mo te wheua he tau whanau aonga ki ke he māma he ao nei. Tau whanau tāne. Ola ngau moha. Eina. Ola ngau toi asa. Tuma asa. Tui e tau se keka ke hoko ke laino. Tui tau planta. O hake mai e tau para tāne. Lere te matusi. Poi mai sana. Tumi. O Sana Sione Holo, mai BCN News. Tō lahi e fulufruala he tau ata ia ke aho sipote he tau whanau iki iki. Kai pihia ha tau tōlu a tau walatala tutupu ke lata ia mo i pūri he pōnei, a mana ki atu ke he awhiawhi tuloto, ke lata ia mo i tau walatala tutupu whakaperi tānia. Nono whamau marine pō.